U organizaciji gljivarske udruge Sunčanica iz Banjola u Medulinu je proteklog vikenda održana 4. medulinska gljivarijada na kojoj se pripremao gljivarski lonac, ali i druga jela na bazi gljiva. Sunčano i toplo vrijeme pogodovalo je organizatoru koji je ove godine na manifestaciju koja je održana na Medulinskoj rivi okupio 7 ekipa iz Istre i jednu iz Zagreba koje su se natjecale u pripremanju gljivarskog lonca. Uz glavne sastojke koje su dobili od organizatora, pola kilograma mesa i šampinjona, svaka ekipa imala mogućnost u svoj lonac ubaciti raznih drugih gljiva, sastojaka i začina. Ja pravim gljivarski lonac na slavonski način, znači to će biti jedna vrsta gljivarskog čubanca, znači sa ljutom slavonskom tucanom paprikom iz Kopačeva. Jer ja sam inače Baranjac rodom, živim u Puli, član sam gljivarskog društva isto kao i gospođe Martinčice. Ove godine sam postao njihov član, do sada sam bio član gljivarskog društva u Labinu. Uz gljivarske lonce koji su se ocjenjivali, organizator predvođen predsjednikom udruge Sunčanica, gljivarskim meštrom Džinom Tankovićem, pripremio je veliki gljivarski lonac za posjetitelje. Unutra ima 14 vrsta gljiva, tako da svi kažu njam, njam. To je normalno jer tolike gljive, što je više gljiva, to je bolji ukus tog gljivarskog lonca. Uvijek je to unikat. Iz kojeg razloga? Jer svaki put će mi faliti jedna vrsta gljiva, možda je neću imati, tako da će uvijek to biti različiti gljivarski lonac. Znači uvijek će faliti ili jedna gljiva ili neću dodati toliko mirodija jedne vrste ili druge, jer ipak je to lonac od 60 litara, pazite, nije ono kad kuhate kući za 4-5 osoba. To je ipak lonac koji je, evo vidite, ljudi dolaze i nose kući, znači. Porcija se prodavala po popularnoj cijeni od 20 kuna, a posjetitelji, među kojima je bilo i strani gostiju, bili su oduševljeni. Buonissima, veramente speciale. Predobro je, doista je pravi specijalitet. Mi u Italiji također pripremamo gljive, ali na sasvim drugačiji način, no ovaj je dobar. Odlično, ukusno, fino, dobro kuhano, perfektno je bilo. Ukupno je prodano 200 porcija, a prema ocjeni ocjenjivačkog suda najbolji gljivarski lonac na Medulinskoj gljivarijadi pripremila je druga ekipa domaćina udruge Sunčanica. U sklopu manifestacija održana je izložba gljiva koja je bila edukativnog karaktera i na kojoj su posjetitelji imali priliku doznati sve o pojedinim vrstama gljiva, među kojima je bilo i onih otrovnih. Više sa manifestacije donosimo u ovotjednom izdanju Medulinske kronike koja je na programu TV Nove četvrtkom u 21 sat.